umuriro wongeye kwaka. Umuriro wongeye kwaka muri Kivu Amajyaruguru, umuriro wongeye kwaka muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Kongo FARDC cyatanze ubutumwa bukomeye cyane, umuburo cyangwa se kuburira abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ni muri Kivu Amajyepfo mu Minembwe. Minembwe niki kigiye kuhaba? Niki kigiye kuhaba nyuma y'uko leta ya Kongo Kinshasa ikomeje gutanga umuburo? Hongeye kugaragara indege ziri gutanga ubutumwa butandukanye, ariko cyane cyane mu kuburira abarwanyi ba M23 ndetse na twirwaneho gutanga intwaro ku ruhande rw'ingabo za leta cyangwa se kumanika amaboko. Ibi nicyo bivuze. Muri Kivu Amajyaruguru tugiye kureba ibiri kubera muri axe ya Rubaya. Rubaya irimo iraturukamo amakuru ababaje, irimo iraturukamo amakuru ateye agahinda. Turaza kureba ibiri gutangazwa koko mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Nibyo benshi bakomeje kwibaza icyaba kigiye gukurikiraho mu gihe isi yose cyangwa se amahanga yongeye guhagurukira M23. Mbere na mbere rero ndabanza rwose gushimira abakunzi bacu mukomeje kuba natwe aho mudukurikira kandi mutwumva muherereye hose mu bice bitandukanye. Reka nongere kubifuriza ibihe byiza kandi nongere kubifuriza kugubwa neza. Turi ku gicamunsi cyangwa se ku mugoroba, aho turi kuri uyu wa kane, turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2026. Mboneho no kwifuriza rwose abafite ibibazo kwihangana ko igihe kizagira bigatungana cyangwa se bigakemuka. Ubuzima niko tubayemo, buri muntu wese abagenda ahura n'ibibazo bitandukanye, ariko abantu badukurikira bari muri Kivu Amajyaruguru no muri Kivu Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye by'intambara. Rero niyo mpamvu tuba tubasabira kugira ngo Nyagasani akomeze kuborohereza. Ntabwo turi butinde, ariko niba rwame rubanye natwe nawe ukaba wifuza kumenya ukuri no gusobanukirwa ukuri kose kubikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, twebwe gahunda ni ya yindi, nta byo guca ku ruhande. Ubundi amakuru tuyazana uko yakabaye. Niyo mpamvu tuba tubwira abantu gukanda kuri subscribe, waba usanzwe wana tugakanda kuri like cyangwa se ukaduha ibitekerezo muri comment. Nabyo bitubera byiza cyane kuko bitwereka ko muri kumwe natwe. Ubwo rero rwose abantu rwose ni mu like muzishyireho rwose birushaho kugenda neza cyane. Rero turahera amakuru yacu mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko by'umwihariko muri Kivu Amajyepfo ahongeye kumvikana inkuru itari nziza cyane cyane mu Minembwe. Mu Minembwe yongeye kumvikanamo inkuru mbi cyangwa se inkuru itari nziza. Byagenze bite rero? Habayeho kongera gukangurira abaturage babasaba ko umuntu wese uzi umuntu ufite intwaro agomba kujya gute kwishyikiriza ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu butumwa burimo burazenguruka Kivu y'Amajyepfo yaba mu Minembwe ndetse no mu bindi bice. Indege z'igisirikare cya Kongo za drone nizo ziri kuzenguruka zitanga ubutumwa. Bavuga bati nyamuneka umuntu wese yaba M23 yaba ari twirwaneho bagomba kurambika intwaro hasi. Ariko nyuma y'ubu butumwa hagiye kuba iki? Ntabwo rwa mbere tubonye Kinshasa ikoresha iyi system cyangwa se buno buryo bwo gukangurira abarwanyi kurambika intwaro hasi ndetse no kuva mu ntambara. Ariko niki kintu cyaba kigiye kuba mu gihe izi nyeshyamba zaba zitabikoze? Ubushize twabonye ko nyuma y'ino tangazo M23 nibwo yinjiye mu Minembwe ijyana abasirikare n'ibikoresho. Nibwo habayeho ibitero bya karabutaka bitibasiye Minembwe gusa, ahubwo byanibasiye n'utundi duce ko muri Kivu Amajyaruguru. Kubera ko izi nyeshyamba rero zifite uburakari bw'uko zidashobora gutsindwa cyangwa se gusubira inyuma. None igisirikare cya Kongo nacyo kiri kuri pressure cyuko bagomba kwisubiza ibice byose izi nyeshyamba zifite. Nuvuga ngo byanze bikunze gahunda y'ibiganiro ahangaha nta gihari.
gahunda y'ibiganiro cyangwa se yo kuganira ahangaha ntayihari. Kinshasa isa naho yakomeje kugaragaza ko mu gihe M23 na twirwanaho bakomeje gufatanya kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, kuri ubu nawe ukomeje gukoresha ingufu nyinshi cyane mu kugaragariza abaturage ba Kongo ko ari umukuru w'igihugu ufite icyo ari gukora mu nshingano ze no kurwanya abanzi b'igihugu. Ubundi Kinshasa ikintu cya mbere banije kubanza kugaragaza ni ukwerekana ko M23 atari abanyekongo. Niyo mpamvu bino bihugu byose byumvishe Kongo. Ibihugu byose Kongo yagiye bigaragariza ko ibino bihugu byose Kongo yagiye ibigaragariza ko gahunda ya M23 ari ugusahura umutungo wa Kongo bakawugurisha. Izi nyeshyamba impamvu zanze kuva muri Kivu y'Amajyepfo zikanga kuva muri Kivu y'Amajyaruguru muri axe ya Rubaya, rero n'ubundi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hari uduce twinshi cyane twagiye tugaragaramo ibikorwa by'intambara kandi byahitanye abarwanyi ba M23. Mu mwaka ushize buriya Kivu y'Amajyepfo yari imico bita intambara y'inkundura, inarenze n'iri kuba kuri ubu ngubu. Kivu y'Amajyepfo yabaye imico bita inkundura ikomeye cyane, ariko amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu muri Masisi niho urugamba rwongeye kwambikanira ku rwego rwo hejuru, mu gihe umutekano muke ukomeje kurushaho kwiyongera. Drone ziri kurasa mu buryo bukomeye cyane nk'intwaro ikomeye ingabo za Kongo zifite, kandi zizi neza ko kuzikoresha bica intege abarwanyi ba M23. Barimo bararasa M23 ku kigero cyo hejuru, barimo bararasa M23 ku kigero giteye ubwoba. Iyi misozi yo muri teritwari ya Masisi, ibice bya Bihambwe, noneho umuhanda uturuka za Kicanga, za Kirorirwe no muri Mweso, iyi mihanda yose ingabo za Kongo zamaze kwinjiramo. Ubundi ku mugoroba nibwo byamaze kumenyekana, ku mugoroba nibwo byamenyekanye neza ko ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zahawe amabwiriza yo kwisubiza cyangwa se gufata umujyi wa Rubaya. Noneho aba barwanyi ba M23 ibyo bakoze ni ibintu bisa nkaho bitunguranye. Ubundi hagati y'ikilometero n'igice n'ikilometero kugira ngo binjire mu mujyi wa Rubaya, M23 nayo yakoresheje tekinike zishoboka zose. Ari nayo mpamvu bakoresheje drone nabo bakabasha kurasa aho twakwita kuri headquarter, ahaguruka indege z'igisirikare cya Kongo zikaza kurasa abarwanyi b'inyeshyamba ariko ziturutse Kisangani. Ibi byateye uburakari bukomeye cyane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe atanga amategeko n'amabwiriza mashya agenga cyangwa se arebana n'urugamba. Uyu yagaragaje ko nta kindi kintu kigiye gukorwa, nicyo bita intambara. Noneho intambara y'inkundura, intambara yeruye. Noneho nk'uko amakuru abitangaza, nyuma yo gufata uduce tugera kuri 11 muri Masisi nk'uko biri gutangazwa, ariko amakuru akaza kuba ko muri tuno duce abarwanyi bakomeje kugenda baturwaniramo, ariko rimwe n'abo bakaza no kongera kutwamburwa. Niyo mpamvu nagiye mbabwira kenshi, ntabwo abantu basobanukirwa neza ibice ingabo za leta zirimo n'ibice zavuyemo cyangwa se ibice inyeshyamba zikaro zikongera zikabyamburwa. Ubu nuvuga ngo utu duce bavuze hano ni uduce turi muri teritwari ya Masisi, ariko ingabo z'igisirikare cya Kongo zo ziri mu byo twakwita main, kuko niba ibice byo muri Nyabyondo ku itariki 26 FARDC yaharasiye abarwanyi ba M23,
bagerageza kwinjira muri teritwari ya Walikale. Ubu ni ukuvuga ngo ni umuhanda wa Nyabyondo, Rukweti, Rwibo. Nyabyondo ikunze kuba imirwano ikomeye cyane n'ahangaha za Gashebere, centre ya Masisi. Ibi ni bizwi cyane ko byanze bikunze ibi bice bikunze kuberamo icyo bita urugamba rukomeye, urugamba ruremereye. Kubera ko ingabo z'igisirikare cya Kongo zikunze kuharasira abarwanyi bizi nyeshyamba batezwa mbushi, baba bakomeje kugerageza kwinjira muri teritwari ya Walikale. Ubu rero ingabo za leta zo zamaze guhabwa amabwiriza muri Kivu Amajyepfo, muri Kivu Amajyaruguru, cyane ko ku munsi w'ejo byaratangazwaga ko ibice bya Nyangezi cyangwa se imisozi ya Nyangezi ahangaha muri Katana n'ahangaha za Kavumu, aha hose havuzwe operasiyo z'ingenzi. Kandi none imirwano ikomeje kuba nanone mu gihe uburasirazuba bw'iki gihugu bukomeje kwibasirwa n'intambara imaze imyaka myinshi. Abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa FCM23 imaze igihe igaragaza ubushobozi bukomeye cyane ku rugamba, ndetse ikanagenda yagura ibikorwa byabo mu bice bitandukanye. Ubuyobozi bwa M23 bwongeye kugaragaza umujinya ukomeye cyane mu gihe cy'urupfu rwa Lieutenant Colonel W'Ingoma, wari umuvugizi w'inyeshyamba za FCM23, ariko mu buryo bwa gisirikare. Kugeza kuri ubu ngubu nta urasimbura Lieutenant Colonel W'Ingoma ku buvugizi bw'igisirikare cyangwa se bw'umutwe w'inyeshyamba za M23, ariko mu rwego rwa gisirikare nta uramusimbura. Ku munsi w'ejo havuzwe imirwano ikomeye cyane, ariko imirwano ikaze cyangwa se imirwano ikakaye. Ibi rero byabaye muri Kivu Amajyaruguru ndetse no muri Kivu Amajyepfo, ahifashishijwe drone zikarasa mu buryo buhambaye cyane, aho abasirikare bagaragaye bari kurasa mu buryo bukomeye. Hano muri Kivu Amajyaruguru Wazalendo yarwanye ku buryo bukomeye cyane, barwana muri Nyabyondo. Nyabyondo ni agace kari muri teritwari ya Masisi gasanzwe kazwiho ibitego cyangwa se ambushi ikomeye cyane bikunze gukorwa n'ingabo z'igisirikare cya leta. Cyane ko amakuru avuga yuko bano barwanyi rundi bashaka kwinjira muri teritwari ya Walikale, habaye kwifashisha uburyo bwa drone, ari nabwo bivuga ko byatunguye cyane abarwanyi bizi nyeshyamba, kuko bari bazi neza ko Kinshasa idashobora kongera kwifashisha cyangwa se gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kurasa ibirindiro by'aba barwanyi. Hanyuma rero muri Rubaya, Wazalendo ndetse na FARDC bari bamaze kugera neza muri Rubaya, agace gasanzwe kaberamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uko izi nyeshyamba zivuga ko zidashobora kurekura cyangwa se gutakaza kano gace, ni nako leta ya Kinshasa nayo ivuga ko idashobora kureka ibi bice ngo bikomeje kuba biri mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa AFC/M23. Cyane ko Kinshasa rwose ngo ibona yuko ari nk'agasuzuguro. Nyuma yo kwamburwa intwaro nyinshi kandi zikomeye zinaremereye kwa M23 muri teritwari ya Masisi, abantu benshi ntago babizi. Abantu benshi rwose ntago babizi. Abantu benshi ntago bazi ko izi nyeshyamba zagiye zamburwa uduce zikanafatirwa n'intwaro. Zikanafatirwa n'intwaro.
ubu ni uvuga ngo uko drone z'intambara ziri kuzenguruka mu mashyamba zishakisha abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu rwego rugamije guca intege bano barwanyi, ni nako abarwanyi nabo bakomeje gukoresha amayeri atandukanye cyangwa se tekinike z'urugamba zituma leta ya Kinshasa itabasha gufatisha ibipimo cyangwa se kubona izi nyeshyamba nk'uko ziri gushakishwa. Uko abo bayobozi yaba General Sultani Makenga ari mu bakomeje guhigwa cyangwa se gushakishwa n'uburyo bw'ubutasi bw'ikoranabuhanga. Buriya kujya kumva ngo umusirikare runaka ngo yarashwe cyangwa se yaguye mu gitero runaka, ibi ngibi biba byakozwe mu buryo navuga yuko butunguranye cyane. Buriya kuvuga ngo umuyobozi wa M23 ngo yarashwe nuko haba hamaze kumenyekana amakuru yuzuye 100%, amakuru yuzuye 100% y'uburyo ibi bitero cyangwa se intambara iri bukorwe. Ntago ari byo gusa rero, abantu bamaze iminsi bumva cyangwa se bakurikiranira hafi ibirebana no gutanga ibihano ku bayobozi b'izi nyeshyamba, gutanga ibihano ku bayobozi b'izi nyeshyamba, cyane cyane ku barwanyi ba M23, ndetse no gushakishwa n'ikoranabuhanga. Nyuma yo gutanga ibihano rero ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, rwafatiye ibihano bamwe muri abo barwanyi, ibihano by'urupfu. General Sultani Makenga yahawe igihano cy'urupfu na leta ya Kongo. Abarimo Colonel Bahati Musaga Erasto, abarimo Byamungu Bisimwa, Colonel Nanga n'abandi, abo bose bagiye bafatirwa ibihano bikomeye cyane leta ya Kongo Kinshasa, ariko bakaza guhabwa n'ibindi bihano n'imiryango ikomeye cyangwa se n'umuryango umwe w'Uburayi nk'uko twabonye Amerika yabihaye Joseph Kabila. Izi nyeshyamba ntabwo byaziciye intege, zakomeje kurushaho kurwana, kuko ntabwo zigaragaza ko kurwana bizahagarara. Ko byagenda kose abarwanyi mu mbwirwaruhame bakunze gutanga cyangwa se bakunze kugaragaza, bavuga yuko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma batarwana. Bavuga ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma batarwana. Mvuga ngo igihe cyose bakomeje kugaragaza ko bazakomeza guhangana n'ingabo z'igisirikare cya leta ndetse na guverinoma ubwayo cyangwa se n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noneho ubu ni ukuvuga ngo defense za M23 aho ziri hose zirimo ziraraswa. Defense za M23 aho ziri hose zirimo ziraraswa. Zirimo ziraraswa. Noneho nyuma yuko defense zose za M23 aho ziri kugenda ziraswa umunsi ku munsi, ni nako noneho abo barwanyi nabo bakomeza kurushaho kugira uburakari, bakomeje kurushaho kugira uburakari. Nabo noneho bakagereza kwivugana abayobozi barimo Abarundi ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta na Wazalendo. Ubwo buri Abarundi baragiye bafata Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo baragiye barayifata, barayijegeza, kuko bagiye bashyira ibirindiro byabo mu bice byo muri Bibogobogo, muri Ndondo ya Bijombo. Abarundi banze kuva kwizima. Noneho Perezida Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuvugurura umubano afitanye na Evariste Ndayishimiye,
perezida w'igihugu cy'u Burundi gisanzwe kiri gufasha leta ya Kongo Kinshasa kurwanya M23 muri gahunda yo gukomeza guhangana cyangwa se mu gukomeza kurasa inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi rwose muri gahunda Uburundi bufite na Kongo ni ugukomeza ibikorwa byo kujya gute byo kurwanya cyangwa se byo guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Murumva yuko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Uru ni urugamba ruteye ubwoba kandi noneho rudateze kujya gute guhagarara. Uko abarundi bohereza ingabo cyangwa se bohereza ibikoresho bya gisirikare, bakoreza abasirikare cyangwa se ingabo bakohereza ingabo ku rugamba, niko ibintu bikomeje kujya gute, niko ibintu bikomeje kurushaho gukomera ndetse no gukara cyane. Urumva yuko rero ibintu bitoroshye. Hanyuma rero guhera mu gitondo cya kare havuzwe ibikorwa cyangwa se ibitero byiyongereye nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwo hari hamaze kuba indi mirwano ikomeye cyane. Guhera mu gitondo cya kare kuri tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2026 amakuru avuga yuko Kongo rwose yamaze kujya mu gace bita Kaweni Plain, angana mu ishyamba rwose rikomeje kuberamo imirwano. Mu gitondo rwose hazindutse imirwano ikomeye, Hanyuma rero amakuru avuga yuko Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bakomeje kugirana umubano udasanzwe, aho bivuga yuko imikoranire mu bya gisirikare, umutekano, mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Minisitiri w'ingabo za Kongo Rogazi Kabombo na Ndiavita bose kuwa kabiri yagiriye uruzinduko i Bujumbura rwasize yakiriwe akanagirana ibiganiro mu rwego rwo hejuru n'umugenzuzi we w'u Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ibiganiro ariko ngo byabereye mu muhezo kuko ngo byibanze cyane ku bufatanye mu by'umutekano. Muri iyo biganiro ngo byabereye rwose mu muhezo, impande zombi ngo zaganiriye cyane kurushaho kurinda imipaka zisangiye, gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara muri aka karere. Nk'uko bitangazamakuru byo mu gihugu byombi byagiye bibitangaza. Gusa amakuru avuga ko impande zombi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku itariki 6 z'ukwezi kwa Werurwe 2023. Abombi bakomeje kuganira rwose. Gusa buno bufatanye bushobora no kugaragara cyangwa se kugaragara mu gihe Uburundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane ba Kinshasa mu ntambara irwanamo na M23. Uburundi rero rwose ibihugu byombi yemeranyije ko imikoranire y'igisirikare
ari ingenzi cyane ku guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ku rundi ruhande ariko rw'u Burundi, Minisitiri Nijimbere ngo yashimiye rwose ko gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare ari ingenzi cyane kandi ko kurwanya ibibazo by'umutekano muke bigaragara kandi ko bikomeje gukemura ibibazo. Urumva yuko rwose Kongo ikomeje kubaka umubano n'ibihugu bikomeje kuyifasha kurwanya ndetse no kurandura burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23. Hari ibyo gisirikare cya Kongo cyakoze abarwanyi bizi inyeshyamba bavuga ko rwose ngo byatunguranye cyane ku birebana no kurekura abantu bagera kuri 37. Hari imfungwa muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa, abana ngo nabakekwaho gukorana na M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi babyibaje bavuga bati Kongo noneho yabaho irekuye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru avuga yuko mu rwego rwo kubahiriza amasezerano n'ibiganiro byabaye ku mpande zombi byabereye mu bihugu bigiye bitandukanye, inyuma izi nyeshyamba zikaza gutera intambwe zikarekura zimwe mu mfungwa za FARDC, Kinshasa zikanga kurekura imfungwa za M23 n'abakekwaho gukorana nayo. Byageze aho rero amakuru avuga yuko FARDC yarekuye abantu bagera kuri 37 mu gihe M23 yarekuye abantu ibihumbi n'ibihumbi. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se M23 riri rwose ngo kwifungurwa no gusobanurwa, ni ikimenyetso gikorwa n'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande mu biganiro. Ubundi Kisekedi ajya avuga ati n'ibiganiro tuzajya tubikora, ariko n'ubundi ubwo nyine uzajya yitambika ni ukumurasa. Mu byumweru bishize rero ibiganiro bya Doha bihuza impande zihanganye cyangwa se impande zombi byakomeje kwibanda cyane ku buryo bwo kugarura guhagarika ubushyamirane, kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma rwose impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe kandi mu byagarutsweho cyane cyane harimo rwose n'ikibazo cy'ifungwa y'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi rero bya politike bagaragaza ko ubushake bwa Kinshasa bwo gushyigikira ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar. Hari n'abandi babona ko bose ngo bishobora ngo gufungura inzira yuko M23 yakora igikorwa nk'icyo. Ikarekura abantu ifunze. Urumva yuko n'ubundi impande zombi zikomeje kujya gute kujyana ibibazo. Gusa ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe kinini cyangwa se igihe kirekire mu ngingo rwose ngo zikomeye mu bikorwa, cyane cyane abari gushinjwa gukorana n'uyu mutwe cyangwa se abafatanya bikorwa mu bice bigize ihuriro y'uriya mutwe. Muri Mata y'uyu mutwe ubwo impande zombi rwose ngo zahuriraga muri Montreal mu Busuwisi, zari zumvikanye ngo kurekura imfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa M23. Icyo gihe ariko leta y'inyeshyamba, leta n'inyeshyamba ngo rwose ngo bari rwose ngo banihaye iminsi 10 yo kuba rwose ngo bamaze kujya gute gukemura ibibazo, ariko ngo ntabwo byakozwe. Buri ruhande rwakomeje gushinja urundi kutubahiriza amasezerano.
Ayo ngoko rero kitwa intambara ikomeje gufata indi ntera angana mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hanyuma rero abantu bo mu Minembwe cyangwa se twirwaneho yaritsize, uko bavuga bati tugomba kurwana mpaka tugeze Kinshasa tugakura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi burundu tukabuhirika. Intego abarwanyi batwirwaneho bafite ni ugusenya, ni ugukora ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nta kindi. Kandi ibi nabyo bikomeje kongera umwuka mubi no n'ihangana rikomeye cyane, uko izi nyeshyamba zivuga ngo twebwe tugomba gukura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Tshisekedi nawe ntabwo yicaye, komeje kwaka intwaro, indege z'intambara ziraza, ibifaro biraza, mbese no kuvuga ngo akomeje gukora buri kimwe cyose nawe no kugira ngo agirirwe icyizere n'abaturage. Abaturage bumve yuko igihugu cyabo umuyobozi wacyo abiri maso kandi abereyeho kugira ngo akomeje guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko byose bikaba biri ku ruhande rw'uko leta ya Kinshasa igomba kubungabunga igihugu cyose, bagacungira umutekano abaturage ndetse n'igihugu cyose. Iyo mpamvu rero bakomeje kurwana cyangwa se guhangana mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero reka mbashimire inshuti zacu, abakunzi bacu bamukomeje kugira mubana natwe, ari abadukurikira bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, i Burayi, Amerika, Aziya, muri Afurika. Mwese nkomeje kubifuriza kugubwa neza ndetse n'amahoro y'Imana kugira ngo bikomeze kubana namwe. Asiga amakuru yacu rwose nakagaruka.